ko murumva uwo mwami ari umwami nyabaki avuga batari kuri uyu mwami ntiyatakaje ubwenge yataye umutwe buriya ariko aratubwira ngo turirimbe se yagize ngo turi mu rusengero reka mbabwire ntahatari urusengero rw'Imana aho ugeze hose haba mu makuba haba mu kaga hari urusengero rw'Imana ririmbira Imana anditsi Yakobo yaranditse aravuga ngo mbese muri mwe ngo hari unezerewe aravuga ngo nimba muri mwe arimo ngo nariri se muri mwe ngo hari ubabaye ati nimba muri mwe hari ubabaye ati nasenge ntitukaza tubabara gusa ngo tubabare nk'abapagani ariko tujye tubabara nk'abana b'Imana nitubabara senga cyana narya amarira yawe imbere y'Imana bwira Imana uyisukeho nayo marira Imana ishimwe se byaba byiza ko munaririra imbere yayo ukorira nyine pe Dawudi na Yeremiya bigeze kubivuga baravuga ngo Mana ngo noneho ndemera icupa ngo ndiriramo ngo kugira ngo nuzuza amarira yanje nawe uje uyareba uyabone mu icupa narize cyane burya amarira agira icyo avuga imbere y'Imana haleluya naringize ngo mbabwira akantu kamwe ariko reka nirekere haleluya kuririra imbere y'Imana ukarira n'Imana ikaruhika kandi reka mbabwire iyo ari amarira yo kuririra Imana nta mushwara yakuraho oya azari menshi akisuka ngo rimeze nk'iriba ryatobotse mu ruhanga rwayo ayo marira yo kurira imbere y'Imana hanyuma yabwa akagira ati amaze agashima Imana kubera iki kubera ya marira dushima Imana kubera imbaraga zayo dushima Imana kubera ubutware bwayo ni bande bagomba gushima Imana nabo yaremye bose ngo abami n'ibikoma ngoma n'abacamanza narimbabwiye ngo umwami Yehoshafati ahamagara baririmbye arababwira ngo ni muririmbe amaze ngo bafata inanga zabo baracuranga ngo bararirimba bahimbaza Imana burya bahaye baririmba bahimbaza Imana Imana iravuga iti numvise abana baye ubwo muririmbye basha ati nanje ndamanutse nje kubatabara haleluya inde barya bakazitereyemo ngo baje bagenda barya ibyo batanakoreye ngo bakagenda bakinguza amazu y'abandi kubera ubunebwe Bwana asifiwe ikimbabaje nuko mbaye mbabwiriza ndi umusaza ejo gamuzaje ko amutaza akora iki wese suko tibyananiranye ariko nanje nkiri umusore narakoze pe narakoze kabisa kubera iki dukora no kugira ngo burya duhaye dukora ngo mu maboko yacu Imana ihatanga umugisha ariko iyo tudakora ntayirafunga none iravuze ngo duhimbare Imana ngo gutamba ibitambo Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV ari igihe Yesu yigeze kubivuga aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke nanje mu mubiri harimo intege nke zitewe n'ibintu byinshi zitewe na gripe narwaye gripe muri bino byumweru byombi irambabaza cyane ariko kandi iki cyumweru kiba ni icyumweru cyo gukora kuva ku wa kane kugeza ejo saa 11 niho nasezeye aho nari mpaye nkora CGM murumva umubiri ufite intege nke ndetse nari nibagiwe ko namushumba yambwiye ko nzabwiriza uyu munsi ngo habe n'ijoro nsanga yanandikiye noneho numva ndasanga ushatse kuja kurakara ariko noneho ndakindi bankurikiyeho ubwo ngize icyumweru mpaye mbwiriza none kandi nsubire ntangire numva noneho sinzi birancyanze kabisa ariko igihe mbaye mbitekereza numva haje indirimbo iyo mu ndirimbo zo gushimisha iri ku bice 10 iravuga ngo ni mushimu Uwiteka ikavuga ngo n'ingabo zose zo mu ijuru kagera naho ivuga ngo Imana ni data wa twese mwiza ako kantu karamfashije cyane ngo ni data wa twese mwiza uzintege nke zacu kandi ngo aje dukuyakuya kugira ngo aturinde Satani ndavuga ngo ubwo bibaye gutyo nuko nta kundi ndabyemera ahasigaye data wa twese aramenya icyo ari bwikorere tugiye kuganira ijambo ry'Imana
hejuru yo gushima Imana. Hari igihe abantu dutekereza ko tugomba gushima Imana kubera kuko twabyaye, kubera kuko twarangije amashuri tugafata za diplome, tugashima Imana kubera kuko Imana yadukishije indwara, tugashima Imana kubera kuko twabonye ukuboko kwayo, kuko tumaze no kubivuga mu mashimwe. Abantu bamaze kubivuga cyane, bavuga uburyo babonye Imana kandi ni byiza. Ariko uyu munsi turaganira impamvu zituma dushima Imana. Suko Imana idukishije indwara, suko Imana iduhaye abana gusa, sinuko Imana hari icyo yakoze mu buzima bwacu. Reka mbabwire ko nubwo Imana itagira icyo ikora, aho ni mu bitekerezo by'abantu, kuko Imana yo nta gihe itajikora. Ariko hari igihe dutekereza tukavuga tuti banza noneho Imana nayo yananiwe gukora. Hari n'igihe tugenda tukagera mu masengesho, amen, birashoboka mwebwe mu myaka murimo, birashoboka ko mujya musenga Imana ikongera ikabasubiza. Ariko hari n'igihe musenga Imana ibisubizo bikabura. Ese icyo gihe bayagiye? Igihe tubuze ibisubizo, ese twakora iki? Twashima Imana cyangwa twareka? Bibiliya yatubwiye hano twasomye mu Batesalonike, hari amagambo 3 Pawulo yashimangiye cyane kandi arayihanangiriza. Ijambo rya mbere yaravuze ngo musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Nibishoboka waba no mu ibisi, waba uri hehe, nubwo utabumbuye akanwa ngo ugire icyo uvuga, ariko senga Imana. Musenge ubudasiba. Arongera aravuga ngo muje munezererwa imbere y'Imana, kandi nabyo ngo ubudasiba. Amaze noneho agera kuri iki kintu, aravuga ngo mubibaho byose muje mushima Imana. Mubibaho byose. Ariko muzi bibaho byose uburyo bingana, muzi nibyo duhura nabyo uko biba bimeze. Ariko aravuze ngo mubibaho byose ngo muje mushima Imana. Reka mbaho urugero rutoya. Hari igihe abantu, umuntu utegura urugendo, ukaba witeguye kugenda ni bisi, hanyuma waza gushika ugasanga bisi yagusize, amaze ukababara. Kandi byenda bakaba bavuga kuko nta mafaranga bakugarurira, ukababara pe, ukavuga utari ko noneho uru rugendo aho Imana irurimo. Ibyo tujya tubyibazamo. Ariko cyane igitangaza niyo wasizwe n'indege. Iyo ugize amahirwe makeya ukagenda ahantu indege ikagusiga, sindabona bene uko guhangayika. Jewe yansize n'ahantu tutanavugana n'imvugo, nawe yaragusize. Naribize ngo none nije njenye, ariko yaransize ndahangayika pe kandi ndababara. Ariko buriya reka mbabwire, habe niyigusize shima Imana, kuko hari intego y'Imana. Uzi ko hari igihe bisi gusiga ugakomeza ugahangayika, ugakomeza ukanavuga ngo ariko Imana noneho byagenze bite? Hanyuma bakaza kukubwira bati ya bisi yagusize yakoze impanuka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo Imana yari yakurinze, ariko wewe wakomeje kuvuga iki? Wakomeje kubabayika, uhangayika. Ariko Imana izi byose, kandi bitubaho byose irabizi, kandi byose tugomba kushima Imana. Ngo mu bibaho byose no mu bihe byose tugomba gushima Imana. Mu bibaho byose no mu bihe byose tugomba gushima Imana. Iriya Zaburi badusomeye yarantangaje cyane. Iyi Zaburi yanditswe n'umwami Dawidi, kandi ayandika hayashima Imana. Nono arareba ngo ese ni bande bagomba gushima Imana. Aravuga ngo ijuru ryose uko ryaremwe n'Imana ngo nirishima Imana, ngo abamarayika baririmo ngo bashima Imana. Ngo bayishimire iki? Ngo bayishimire kuko ariyo yaremye, ikabishiraho, ikabibeshaho, kandi ngo ikanabirinda. Narimo nyisoma amaze ndatekereza ukuntu Imana yaremye ijuru, inyenyeri, ukwezi n'izuba,
kandi ngo ibyo byose ngo bijya biganira, ngo bigira imvugo bijya bivuganamo, ariko kandi ngo abantu badahaye bumva icyo bihaye bivuga. Ngo ijoro rije ribwira irindi joro, ngo amanywa nayo akabwira ayandi manywa, ngo akayibwira ibyayo, ngo bikabisikanya nta bigonganye. Ariko hari aho mwigeze mubona mwasanze bavuga ngo habaye aksida y'inyenyeri, bati aksida yabaye inyenyeri zagonganye zirahanuka. Kubera iki zitagongana? Nuko hari umurinzi wazo ahora azibera amaso, kandi ngo inyenyeri ni nyinshi cyane mu buryo tutoshobora kumenya, ariko ngo zose Imana izi n'amazina yazo. Haleluya. Imana izi n'amazina y'inyenyeri, kandi ngo izirinda nta kigonga ikindi. Buri kintu Imana yakiremye mu mwanya wacyo, kandi ikiremera mu buryo bwacyo. Usibye yuko muri iyi minsi y'imperuka abantu bari mu gushaka ngo bahindure imiremere y'Imana, ngo bakoreho iyabo nayo, ariko kandi bizanabafana. Nibitanabafana n'ubundi bizaba bibi. Ariko reka mbabwire ngo uyu mugabo yararebye aravuga ngo wajuruwe n'ibirimo byose nimushime Imana. Ngo bayishimire kubera iki? Ngo bayishimire gukomera kwayo, ngo bayishimire n'imbaraga zayo, ngo bayishimire n'izina ryayo. Izina ry'Uwiteka Imana yacu ni izina rikomeye rigomba gushimwa, kubera yuko ni izina ritangaje. Ni izina abantu b'Imana bagerageje kuvuga bahuye n'Imana, Imana ibiyeretse. Imana ishimwe. Imana ni nziza. Rimwe na rimwe iyo byatugoye tujya dusenga Imana tukayibwira ngo Mana unyiyereke, Mana unyereke ubwiza bwawe. Imana ikavuga iti ariko se ndakwiyereka, kwiyereke se ubona ubwiza bwanjye ubwihanganire se? Imana yajya kukwiyereka ikaza noneho mu muntu uzi. Ubu hari umudamu umwe uri mu gushima Imana, akavuga ngo rega ngo Imana yamukoreye operation, ngo ariko wari uhaye umusobanurira ngo nishi. Ntabwo nabanye n'uwo mudamu, ariko ari mu gushima Imana, yabishize no kuri za audio arashima Imana. Iwe akama hakikisha akavuga ngo yambonye ngo ari nje uhaye usemurira abo bari ko bamukorera operation. Abo bari ko bamukorera operation se ni bande? Ni ingabo z'ijuru zikora operation. Imana nayo yaje muki ikaza mu shusho y'umuntu uzi, kwije mu bwiza bwayo n'icyubahiro cyayo. Ntiwayihagarara imbere, wakwikubita hasi ukavuga uti ndapfuye. Ntimwibuka urya mugabo wakiranye na Yakobo, ngo bakirane, Yakobo aramutegera bahe bakirana. Ariko muje mwitoza, amen, cyane cyane mwebwe abasore muje mwitoza habe no gukirana, nako ni kwiza. Nje nabaye mu biraro habagamwe umukino wo gukandana, tugahotorana amaboko, kandi wari umukino ukomeye cyane, ariko wafashaga abantu bakanakomera. Na Yakobo yari yaritoje muri iyo myitozo, yitoza gukirana. Amaze none abona umugabo atazi ni yava, ariko Yakobo yamamwegera aramufata batangira gukirana. Ngo batangire gukirana, wa mugabo aramubwira abona byananiranye, ariko aragerageza gutsinda Yakobo kubera kuko nawe yabyitoje, yagerageza kumutsinda bikananirana. Abona noneho ngo n'umusekuru atambitse, ngo aramubwira ati Yakobo ndekura, ati kuko umusekuru atambitse sinza mboneka bwake. Yakobo ati nkurekura se? Ati ntabwo nkurekura. Amaze ngo amukora ku mutsi w'itako, ngo kugira ngo amuhoshe, nanone ngo akubita ibipfukamiro hasi, nanone ngo aramugundira, aramubwira ati sinkurekura utambaye umugisha. Abantu benshi barekuye Imana bataragera ku bisubizo nyabyo, ariko jugundira ukomeze, ugume mu gusenga, ugume mu mbaraga, kugira ngo umubwire uti sinkurekura utarampa umugisha, sinkurekura utarampa igisubizo, sinkurekura tarabona uhindura amateka yanjye. Amaze ngo aramubwira ati Yakobo, ati se izina ryawe harya witwa nde? Undi ati nitwa umuriganya. Ati niryo zina ryanjye nitwa Yakobo. Aramubwira ngo uhereye none ntukiswe Yakobo ukundi, ariko baye Isirayeli. Ngo kuko wakiranije Imana, ngo ugakiranya n'abantu. Ati ubwo wakoze ibyo ngibyo ngo uhinduriye amateka. Wakiranije Imana ukiranya n'abantu. Ati kandi ubwo wakoze ibyo ngibyo ngo uhinduriye amateka. Amaze ngo Yakobo aramubwira ati none se ubwo ari uko nguko, ati mbwiraga izina ryawe.
aramubwira ngo urambarize iki izina ryanjye ko ari izina ry'igitangaza. Umva izina ry'Imana yacu ni izina ry'igitangaza. Aramubwira ngo urambarize iki izina ryanjye ni iry'igitangaza. Yakobo ngo amaze kubona ubwo bwiza bw'Imana ngo bituma ari uhimba aho hantu ahahimba irindi zina, aravuga ngo ni Penueli, ngo risobanura ngo ndebesheje Imana amaso yanjye ngo sinapfa. Ati ndebesheje Imana amaso ubugingo bwanjye burahembuka. Bibiliya y'Igifaransa zihavuga neza cyane, ariko rero mwihanganire igifaransa cy'abasaza. Ngo j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. No kuvuga ngo nabonye Imana amaso ku yandi. Mwari ariko mwaba nk'abakubitana nayo urusaku rwagushira. Hallelujah. Hallelujah. Ngo mbonye Imana kubitanya nayo amaso ku yandi, atari ku buzima bwanjye burahembutse. Ntiziza ngo igusige uko wari umeze, ariko iziza ubugingo bugahembuka. Aramubwira ngo uhereye none Yakobo ntukiswe Yakobo kundi, ariko none ubaye Isirayeli, uzagendana n'umugisha w'Imana. Bituma Yakobo ashima Imana, kandi yayishimye mu bihe byose. Turajya kugera hepfo aho yayishimye ahagaze no ku kibando. Ariko nanezerewe muri iki gitondo uyu murongo wavuze ngo abasaza bagize abasaza bo bavuga ngo abami b'amahanga ngo nibikomangoma n'abacamanza, ariko ngo baje kugera ku basaza babateranya n'abana b'impinja. Baravuga ngo abasaza n'abana bonka ngo nabo nibashima Imana. Erega nta rugero uzageramwo ngo uvuge ngo jewe sinaba ngishima Imana. Aho tugeze hose mu bibaho byose no mu bihe byose twahura n'ibibazo dushima Imana. Reka ntanga urundi rugero rw'umugabo umwami wa Isirayeli cyangwa wa Yuda witwa Yehoshafati. Ngo umunsi umwe arimo agenda abona igitero cy'abagose, abona nta buryo bakwishaganya, nta buryo bava muri yo. Babagose babashize muri ambasikade, amaze none abona ibintu birakomeye. Aravuga ati ese tubigenze dute? Ariko uyu mugabo yarantangaje kabisa. Aravuga ngo noneho ngo reka nkora iki? Arareba abona niwe mwami. Ati none se ko ndi umwami nimbwira abantu ngo dore ingabo ziraje kandi ziraturenze, ati barama bacika intege. Noneho ngo arababwira ngo yemwe Bayuda ngo nimunyumve, ngo namwe mwese nimunyumve, ngo nimwizere Imana yacu. Ati none mungureho amaso nanje ukumuhaye mumbona byacitse hari ubwoba, ariko nimungureho amaso ngo mwizere Imana yayo, ngo mwizere n'ibyo abahanuzi bavuze. Ati nimumara kwizera ibyo ngibyo arababwira ngo nimuzanira abaririmbyi. Ati maze gira turirimbe. Ariko kubona umwami uri ku rugamba bahaye barwana intambara ahamagaje korale ahavuga ngo nimuze turirimbe. Ko murumva uwo mwami ari umwami nyabaki? Bavuga batari kuri uyu mwami ntiyatakaje ubwenge, yataye umutwe. Buriya ariko aratubwira ngo turirimbe, se yagize ngo turi mu rusengero. Reka mbabwire ntahatari urusengero rw'Imana. Aho ugeze hose haba mu makuba haba mu kaga hari urusengero rw'Imana. Ririmbira Imana. Umwanditsi Yakobo yaranditse aravuga ngo mbese muri mwe ngo hari unezerewe? Aravuga ngo nimba muri mwe arimo ngo naririmbe. Ngo se muri mwe ngo hari ubabaye? Ati nimba muri mwe hari ubabaye ati nasenge. Ntitukaza tubabara gusa ngo tubabare nk'abapagani, ariko tujye tubabara nk'abana b'Imana. Nitubabara senga cyana narya marira yawe imbere y'Imana, bwira Imana uyisukeho nayo marira. Imana ishimwe. Se byaba byiza ko munaririra imbere yayo ukorira nyine pe. Dawudi na Yeremiya bigeze kubivuga, baravuga ngo Mana ngo noneho undemera icupa ngo ndiriramo, ngo kugira ngo nuzuza amarira yanje nawe uje uyareba uyabone mu icupa. Narize cyane. Burya amarira agira icyo avuga imbere y'Imana. Hallelujah. Naringize ngo mbabwira akantu kamwe ariko reka nirekere. Hallelujah. Kuririra imbere y'Imana ukarira n'Imana ikaruhika. Kandi reka mbabwire iyo ari amarira yo kuririra Imana nta mushwara wo yakuraho. Oya azari menshi akisuka
ngo rimeze nk'iriba ryatobotse mu ruhanga rwanjye. Ayo marira yo kurira imbere y'Imana. Hanyuma yabwo akagira ati amaze agashima Imana. Kubera iki? Kubera ya marira. Dushima Imana kubera imbaraga zayo. Dushima Imana kubera ubutware bwayo. Ni bande bagomba gushima Imana? Nabo yaremye bose. Ngo abami n'ibikoma ngoma n'abacamanza. Nari mbabwiye ngo umwami Yehoshafati ahamagara abaririmbyi. Arababwira ngo nimuririmbe. Muririmbe. Amaze ngo bafata inanga zabo baracuranga. Ngo bararirimba bahimbaza Imana. Burya bahaye baririmba bahimbaza Imana. Imana iravuga iti numvise abana banjye. Ubwo muririmbye basha ati nanje ndamanutse nje kubatabara. Haleluya. Ririmbira Imana, himbaza Imana. Erega ibyo bija biyimanura. Bija biyimanura bigatuma Imana imanuka ikazi kadusanga. Ni rimwe se ni kabiri. Hoya. Hari gihe dusanga turi mu bibazo, ibibazo byakurenze. Haleluya. Ndabona inshuti zanje hari abakozi b'Imana ariko bacyafite imyaka mikeya. Buriya bacyakora bakumva birashobotse. Ariko hari igihe umuntu ageraho ukumva byakuzengereje ukaruhuka uvuga utari ko uyu murimo nawemereye iki. Tabandi bahaye bakora iyindi mirimo tibibereyeho tibitunza sabagabo. Ukumva urashaka kugira ngo ubivemo ubishingukemo. Ariko hari izindi mbaraga zizi inyuma zikakubwira ngo humura turi kumwe nawe. Ngo bararirimba bahimbaza Imana. Ijuru rirakinguka, Imana iratabara. Abanzi babo bari babateye ngo baje kwitera hejuru, basanga nabo bonyine ubwabo bahindukanye bamaranye. Intambara iracika. Yehoshafati arababwira ngo nimwihagararire, ngo ntabwo intambara ari iyanyu, ngo ari kwintambara ni y'Uwiteka. Ibikugose byakuzinze byakuzengereje ririmba. Amen. Marambwira mutariko noneho pastor wewe uri kuravuga gutyo wewe woririmba. Erega hari simwe turirimba duhaye turira. Ukumva byagucanze ariko kuko ari kwijambo ry'Imana rivuga ririmba. Ubundi kandi himbaza Imana shimbere yayo unayibwire. Haleluya. Ubanza kubibabwira bisa nibitoroshye. Kubabwira ngo rega ngo nibi byago byakugose ngo ubwire Imana ngo Mana ndagushimiye ko nibi byago nabyo waretse bikamba. Mugira ngo iryo ni isengesho ryoroshye. Ariko ngiryo isengesho Imana ije yumva vuba cyane. Ije ryumva nubwo ibyo byago byakuzengereje gutyo tukirirwa unasenga ngo binkureho. Oya yishimira ngo Mana ubwo ariko wabonye nibyo nabyo ndabigushimiye. Icyubahiro kibi cyawe. Amazi Imana ikagira iti Imana ikaza gukemura. Ngo bimwe yabigize gute? Ngo yarabisinzirije. Ibindi bigira ite? Birahwera burundu. Bijya bihwereraga mu mibabaro yacu. Ntabwo bihwera ngo ubwo duhaye duseka cyangwa tunezerewe. Ariko usanze ndekereza ngo iyo aba twagumaga mu rusengero nta bibazo tuba tugira. Ko murabana ngo ubu twokwigumira ahangaha. Ni nacyo cyatumye na Petero avuga ati tuguma ahangaha noneho. Ati ahubwo ndacingando 3. Ni ngo tubwira ati ahubwo ndagura imatera mwese muje muryama. Ariko twigumire muri uyu munezero. Ariko Imana ntiyabyemeye. Iravuga ngo ya nimugende muje no hanze naho muje gukora iyindi mirimo. Kandi hariya hanze niho haje huzuza ubukristo bwacu. Kuko hariya hanze duhura n'ibibazo. Muri bya bibazo Imana nayo ikaza kudutabara. Ni bande bagomba gushima Imana? Ryari Habakuki araririmba aravuga mu gice cya 3 umurongo wa 17. Aravuga ngo nubwo umutini utatoha, ngo nubwo bohingira imyera y'ubusa, ngo nubwo amatungo yashira mu biraro, ngo nta kabuza ko nshima Uwiteka Imana yanjye. Nta kabuza. Nubwo amashyo yashira mu biraro, nta kibuza ngo amaherezo yayo ngo Uwiteka azantambagiza. Haleluya. Ngo azantambagiza hejuru y'urutare. Nubwo imitini itatoha, nubwo wahinga ntihagira ikiba, nubwo utasarura, shima Imana kuko Imana ikwiriye gushimwa. Banza numva ari inyigisho zisa n'izikomeye. Kubwira abantu ngo mutejeje mushima Imana. Waba uraye ushima Imana. Shima Imana wana buraye. None murantera amabuye. Amen. Shima Imana waba uraye. Kubera yuko hari igihe ushobora gushima unduciye inyuma y'inzu yawe akumva uri kuvuga ngo Mana ushimwe kuko naburaye. Akavuga turiya muntu aragowe. Akagenda akabikuzanira. Akagiraga ngo none niwe biturutseho. Ariko ntiryasengesho rirya ryatumye nurya nawe nicyo cyatumye saci iruhande rw'inzu yawe. So kugira ngo yumve uko hayivuga hanyuma yabwa kugaburira. Muje mushima Imana
mu buryo bwose no mu bihe byose Imana ikwiriye gushima. Aravuga ngo ngiye gusoza ngo mbese dushimisha Imana iki? Ngo nimufate inanga zanyu, mufate za nebel, mufate inanga z'imirya 10, ngo mucurangire Imana maze muhimbaze Imana, ngo muyiririmbishe ibyuma birenga, ngo n'ibyuma bifite amajwi matoya. Haleluya. Mujya mushima Imana nibirimba duhimbariza Imana, dukoma amashi. Nigeze kubona umugabo umwe aririmbira Imana, aririmba ku amashi yiwe intoki zarahagira aha yashima Imana, n'ibiganza byacu bishima Imana. Umuririmbyi w'indirimbo ndagira ngo ni 105 ku gitero cya 7 yararirimbye aravuga ngo mwabindimo mwese ngo nimushima Imana, ngo wa matwi yanje we nawe munwa, ngo nawe mubiri wanje, ngo mushimishe Uwiteka Imana. Iminwa yacu igomba gushima Imana, indimi zacu zigomba gushima Imana, amatwi yacu agomba kumvira Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibutse ijambo ry'Imana twasomye ari kuri CGM rivuga ngo rega ngo uzabamisheho amaraso ngo kugutwi kw'iburyo, ngo no kugikumwe cy'iburyo, ngo no kwino ry'iburyo. Ndababwira ni impamvu yatumye Imana ivuga ngo nabamisheho ibyo ngibyo. Banza mbibi inyigisho zo handi ngo kwaro kugira ngo amatwi yabo abe yejejwe aje yumvira Imana, amaboko yabo nayo ngo abe yejejwe aje akorera Imana, amaguru yabo yezwe kugira ngo aje agendera Imana. Turi ingingo z'umubiri wa Kristo kandi zigomba gukora ibyo Imana ikora. Erega n'ubundi duhagaze mu cyimbo cya Kristo. Ni ngaho twari gutumira Kristo tukamuga ngo uzoze kubwiriza Kacyiru, ariko Kristo ntakigarutse ngo aje kutubwiriza Kacyiru. None arakoresha iki? Arakoresha ingingo zacu, indimi zacu, amaboko yacu. Haleluya. Timwambona uko mpangira amaboko yanje gutya. Igihe kimwe nigeze kugira abanyeshuri rya Bibiliya, none uko ngira amaboko nabo bakigana kuri, ndavuga ntoya ntabwo ari byo, mugende muhindura uzoje ukora ukwawe. Erega ntabwo Imana yakuremye ngo ube Nowa, hoya yakuremye uruwo nguwo, kora uko Imana igushaka. N'umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo mfata ukuboko maze ungendeshe ngo ungeze aho ushaka, umpindura uwo ndiwe uwo shaka komba we, ariko ntukajubanaka. Haleluya. Jubuguriwe Imana iguhindura ubuguriwe. Ubundi kandi Imana imaze kuduhindura kuba abo turibo itugira no kuba umugisha wabo turi kumwe. Buriya nta muntu wigenga nta ubaho, ariko buri muntu akeneye mugenzi we kugira ngo abone uko afasha na mugenzi we. Ngo dushimishe Imana iki? Tuyishimishe indirimbo, iminwa yacu n'amatwi yacu n'ingingo zacu zihimbaza Imana. Arongera aravuga ngo mushimishe Imana kuyitura ibitambo byanyu n'amaturo yanyu. Iyi minsi hari inyigisho ziyobya abantu zibabwira ngo ntabwo ari ngombwa gukorera Imana, ariko bene ibyo no gusubiza abantu mu bukene burya bubi, ubukene bubi. Ariko iyo dukorera Imana niho hari umugisha w'Imana. Imana ireba ibikorwa byacu, Imana ikabishiramo umugisha. Pawulo yandikiye Abatesaloniki arababwira ngo mujye mukoresha amaboko yayo kugira ngo Imana iyahereze umugisha. Agera naho avuga ngo muzirinde barya bakazitereyemo, ngo baje bagenda barya ibyo batanakoreye, ngo bakagenda bakinguza amazu y'abandi kubera ubunebwe. Bwana asifiwe. Ikimbabaje nuko mbaye mbabwiriza ndi umusaza, ejo gamuzaje ko amutaza kora iki wese suko tibyananiranye, ariko nanje nkiri umusore narakoze pe, narakoze kabisa. Kubera iki dukora? No kugira ngo burya duhaye dukora ngo mu maboko yacu Imana ihatanga umugisha, ariko iyo tudakora ntirawufunga. None iravuze ngo duhimbarishe Imana, ngo gutamba ibitambo by'amaturo yacu, ngo ibyo nibyo bitambo by'amashimwe, ngo nibyo Imana ije inezezwa nabyo. Abakunda gukomeza mu mifuka yabo, Imana nayo irakomeza kandi yakomeza gukagira uti ngo noneho njewe ndikinanyumva, irakumva iti si wewe wabizibye wafunze imiyoboro yabyo. Ariko Imana iravuze ngo kuduka ufite
ntimwibuka Yesu na wa mupfakazi aramureba ati mu batuye bose ntawahwanye n'uyu mupfakazi ngo yatanze ibyo yari afiteho amakiriro. Yari kwagira atese, yari kwashima Imana, ahimbaza Imana. Dawidi yarabivuze mu ngoma ya mbere ibice 29 umurongo wa 10, aravuga ngo Mana, ngo ndagushimira yuko ari nje n'ubwoko bwawe bwa Isirayeli ngo twatanze ibingana bitya tubikuye mu byo waduhaye, ngo none natwe turongeye turabikugaruriye. Erega reka mbabwire, ibyo dutanga ni ibiva mu by'Imana yaduhaye, tukagira gute? Tukayigarurira, tuyigarurira kuri dukeya Imana yaduhaye. Imana nayo ikagira ite? Imana ikatwongera kandi ikadusukaho umugisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabasukaho umugisha amaze muburaho mu bukwiza. Imana ibaho umugisha, dushima Imana mu bibaho byose, dushima Imana. Soje mbabwira ngo Yakobo amaze gusaza, ubwo Yosefu yamuzaniraga babana biwe, ashima Imana, aravuga ngo mu by'ukuri sinarinzi ko nzongera kukubona, atari ko ikindangaje nuko nkubonanye n'abana Imana yaguhaye. Ati kubera iyo mpamvu izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Amaze aravuga ngo nzahora nyishima, ngo ni Imana ya data Isake, ngo ni n'Imana ya sogokuru Abrahamu. Ati iyo Mana nzahora nyivuga, nzahora nyishima. Mu rwandiko rw'Abaheburayo hakavuga ngo nicyo cyatumye Yakobo kubwo kwizera ngo amaze gusaza ngo yasenze Imana afashe ipfundo ry'inkoni. Haleluya. Nubwo yarageze aho ngaho ariko abona nta kundi yagira ngo ahagarara imbere y'Imana. Namwe murabyumva nyine, yarimo anajuguma. Amaze aravuga ngo nubwo bimeze bitya noneho ndifashisha inkoni yanjye. Ati maze mpagarara imbere y'Imana nyishime. Uzabwira Imana ngo ntiwayishimye kubera yuko wari umeze ute? Wowe ntiyishingikirije inkoni hanyuma yabwa agashima Imana? Dushima Imana. Erega banzu narebe nukuremye, urebe n'amaboko Imana yaguhaye, urebe n'amaguru Imana yaguhaye. Ibyo byonyine ubwabyo bituma uhagarara ushima Imana, uyibwira ngo Mana ndagushimiye. Ibindi idukorera n'inyongezo, ariko yishime kubera kuko ari Imana. Wishime kuko ifite amaboko, wishime kuko ikomeye, wishime kuko igira neza, wishimira ubuntu bwayo butangaje, yishimira imbabazi zayo zitagira akagero, ngo imbabazi zayo zihora zunguka uko bukeye. Nicyo gituma tudashiraho, igituma no muri iki gitondo muri imbere y'Imana nuko imbabazi z'Uwiteka nazo zungutse. Imana ibaho umugisha ku bwa Yesu, amen. Nimuhaguruke dusenga Imana. Yibwire ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, mutima wanje tiwibagirwa ibyiza Imana yagukoreye, mutima wanje ibuka yuko yakubabariye ibicumuro byawe byose, mutima wanje. Haleluya. Bwira umutima wawe ubwire ngo Mana utekereze, umutima wanje ubimenye, unyigishe kumenya ibyo wankoreye, unyigishe kumenya ko wambabariye ibyaha. Erega mu byo dushima Imana nta kiruta kuko twababariwe. Mu byo dushima Imana nta kiruta ko twabaye abakristo. Mu byo dushima Imana nta kiruta ko turi umuryango w'abana b'Imana. Uje ushima n'Imana ko yakuzanye na hano ukaba muri uyu muryango w'abana b'Imana. Nta byinshi bari mu kugufashaho. Haleluya.